Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Va là-bas. Je suis en direct. Salam alaikum watukufu wa jamalifu wa Komor. Mwenyezi Mungu najalia ukaa mjuha wanono mshula wanono. Wa alaikum salam mama Milhan. Wa alaikum salam Muhammad Jima. Mwenyezi Mungu yarihufirli ya jailie zentihu. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shahu wanadamu wapeu yarenjezize imani haukaya rija ngarjo ulawa raranza rakarijanza haina mzima ulio na haina mzima ujoka ukaya kabati joka ubaki ziba kirhenti tarehi njema hautarehimbi haruma ye dunia inu. Mwenyezi Mungu jojalia ritikesa wanadamu ikao wajohanti zetarehimbi nana o watovu adabu nana warongoma kalima madziro nana wambwe mafiti haukaya yapa emoma mtume ya haba au Mwenyezi Mungu jala waiz yarambia ukaya ridoto za nadabu o wakati woko jaja kauna huja sha ye malezi yoti sawa ye malezi yoti sawa haini mru garme telefona hahe kabatu shangazo mru kabatu intimide mru kabatu jwambia mru hatamba habari ijo utonga mru ya intimidehe sha zibaki za ukaya homru njilo mru kashidi ya respekte sha alhamdulillah Mwenyezi Mungu harini karohonku na subra si karanzar do répondre mal par le mal. Wa alaikum salam Zalata Saidou. Wa alaikum salam mama Nadia. Watukufu wa jamalif Mwenyezi Mungu najalia ukaya ganyu wanono ranyireze fami nuandrosha hanyu ruwako uranza ruwatso uranza remakaliboshi ruwatso makaliboshi. Mwenyezi Mungu na rengezeze roho rikiwana damu waudweshele zizana hawana avec respect haukanga wanadamu haini wakati wakansi haruma zenyi doo waudi waza ya ukai duniange wangalia o kwa shindi wa metrize makalima yao. Antuka riumba shaka jafanyisiwa Mwenyezi Mungu ye mzima haribesha mtume Muhammad badala biha mitume minji sha mtume wae hatabiha hadeziwa haulawa hakusani hambazi nji na egaja ka répondre mal par le mal. Makalboshi ne mabibi wajojwa wambe sha na wadojwa ukaya wa usiku mriambo mbii hauyambo na hii. Wa alaikum salam Johar Jawad wa usiku mrojo uhelela shababi hamada yehonziani na asume shamratu damba vala jau mruna asume haukaya zinji na zinji renga ora enregistre yo rihontiyo banu haukaya uwo mria Mwenyezi Mungu waiche ze message kao dorle ni zobanu message mbili zilo très important zilo muhimu. Wa alaikum salam mon frère Ahmed Jean-Pierre wa Mwenyezi Mungu mimi kanga mlongozo wala kanga mimi na mngu nimla son message je peux la personne ni wona ko wana de moi ce sont des petits moustiques ikao winjo karma za telefoni zao wa ujikashe wa ukansi alodo bamnyanya minga mi Marseille là où que je parle yabo kabatsuka ya seki que tu parles je parle à toutes les moustiques et les calboches qui disent n'importe quoi. Je parle à tout le monde. Sur toutes les calboches. Wanada moti pia da nuavumbua. Ye mabibi ne makaba bakorongwa shibatani. Na hizo commentaire. Jajamba gambize mru wakati kao wakati kwanza nrogo na bemru mwaba mru kadha. Watukufu ngasina message mbili zilo très important. Ikao dans 5 minutes à 6 minutes gamjo coupe et live gamjo coupe live le an gamjo bloque. Essayez de parler avec le respect
quand tu es venu dans mon live. Parce que je ne peux pas t'insulter comme les autres quand on insulte. Jamais. Oui, chia. Mais tu l'insultes, Wanda. Mais tu me sauves d'abord. Tu n'es pas contente, quitte dans mon live. Ok? Je ne t'ai pas invité. Watukufu, harma quelques minutes, 5 minutes à 6 minutes, gamjo coupe live via TikTok, ni lenge manam shohaku kawe ya sujenzi ma manam shohak, utabiho, uyenshi harma tambu, uloma yoti, ikao halolo ni mrumme wo hamanziza, shaye famia he mrumme, wadungu ya manam shawe ikao, pour la deuxième fois, njoka uheza mndu yarongowe par telefone haukaya hanisuplie ili yarongowe raili we mwana msholoma yoti yadungwa ne fami ya hemru mahe haso mwana mmetsoi hamamru mzade ikauze vocalizon sipia yakaumena se mwana mshohat hariwo ide mwana mshohemru mme ya lola ni mwana mshewi ikawo ye mwana mme woi hadunge mwana mshawi hata masahiri désolé wamfanyi ya hende hata désolé yewazi yehosoni hahe waimenye hamasahiri na nyigangi uvundo na damu botula winga mamba ukaka mnao mju wazi na ntinao zambabanu kamnao mju wa mji shangu jorongoa gamjozishia wamuhimili ya harohombi na shari na mtsimbiambi na mfanya za tuladhimu finalement ola mwanamshe badala haizu ya kawona nezetambi ya kaufanyiwa nuhadu za hemru maha hemmaore na wezo ikaudora kajaparo ziona ni wanaume wa maore si watu wahanza wanruwashe wa urespektu wanashohaka shaye mjomba ya kaufanya ze vokali harima na mwanamsho hemru mealole mwanamshohaka ikawa hadeplase mwanamsho akwe hakaweshi malanu kwamba shikoni botula yabo hudungu wotsongo henda na abo habango ne soze sujet ye sujet abili ikao kabidi liambe juzi karija yamba ya mwanyanyasi ya depla ya temru mshahonda Dar es Salaam na mwana yanika mrikao yoka hunu Marseille ukofanya misafara yamnika 6000 euro ya siha Dar es Salaam ilienda rengeye mwana nemrumsha hahe ujahunu hende hula Dar es Salaam hende atimiziziwa 3000 euro yabo yo pia yo 9000 euro ila bwana ola haranse mrumshola ne mwana badala hende ya warenge hajaza he unu Faransa kajawambia kajamba habari ola mrumshengu mparo ola bwana ola katsujusa ola mrumengu mparo katsujusa hambila ukaya ashe wohara jai hununge unu Faransa wapara ye mjomba nguwa intimide na ujewiri nge hunu Marseille gwambo wende wa shitaki na buhani kwa 9000 euro ya kabide ndane nge mnama na mtiti nana mwanamshe ikao ya zitowa de mrumme wahe mwanamshe woi ye bwana wengu jikazo hariye na mabandi hariye nge Marseille hariye voyou bahare nge mapesa ya mrikao hamba goda fanya msafara guambie wende wa shitaki ngarjo mlongo zaba nirmambe ukanga we Marseille shoma na demu wa peo ngone ya ukaya ho de place wende warenge mapesa 3000 euro Dar es Salaam uldi unikiwa na 6000 euro hunu Faransa wende Dar es Salaam wende warenge 3000 euro uwarensi hula na bodu warenge engagement ujeza upati na wambia uje hunu dwa maende ya shitaki beka kesto za magwiza msafara ya boko na ujwa wa hushitaki garjo mwambia baikenga we Marseille kuna ushida ufanya hata maji garjo hujarmwe sujet watukufu garjo kupe live shangarone sao ani haukaya hokupe live hiyo ni wanrikao mjokaula wa mlo TikTok gamjoja Facebook njemwishi wakati manamshatwa joka urongoa hauka harme live ya TikTok ihondi hoya joka ubwe hanyo ya rongowe ekasa harongoa garjordi lipati live ya TikTok manamshatwa ikao ya lolo ihoma yoti ya lolo ni mrumme ikao ya puwa mji wa shikoni ihoma yoti ikawe mrumahe woi désolé yenji kapa waruho njema wania njema wa mahabe mrumahe sha hausikitifu ezafanyishane za jiri ye mwana mshwahahe
ikawa il est comme un voyou, je répète. Ikahu kafaransa. Jokatsamba we voyou, genambe le mayoti. Yaboya pa eboma njoka uhubana fasibu cinema. Ekaido anzankaze vocalizaha. Wakau intimide manamshewoi. Ya ukaya ngojomonesa harmo mjwa mayoti. Wakati kawa mjomba haho halole manamshewoi. Ye mjomba haho ye mwade. Ye njikapa. Nyezi mgugu jomhifadhi. E manamshewoi hakingia. Hamahaba ya mrume ya manzao. Mwede mjia. Haumreda nai. Haumtimbia be manamshewoi. Finalement, kwende hata wabie manamshe. Ye Facebook ya hangundi yo de ledzina mona ya boturam lilia komoko. E ledzina lo TikTok, ye profil yonde ilohun. Finalement, habie manamsho hatrukaya, gebidio mjomba kwa ufunguwe. Yengu mfungu sabari na yengu mazo. Ola mjomba, hazila yaona. Nezetambu za manamsho hatu. Ya lolo ni manamme maore woi. Ye famia hema ya hemrumme. Wa muhimila hashari. Wenda hata manamshe wae ya deplase, ya trawa, yenda hata banda hakashikoni, wamdungia hashari, wamtabish, na ya haka wenshtene mrumahae, wamuhimili ya hamasahiri, manamsho hatu désolé, homjoba nyafanya message, ngutsaho edi ya ho walo mayoti. Ngutsaho edi walo hunu faransa. Haukaya abasari zambao, ha eberjo wangulalo haruma mkeka. Wakati kao hakao hae dene mrumahae, ye famia he mrumme wa imanamme komu mrumshe. Nafanya video parce que la plupart wa maore, okwa unonziro hofanya video wadodea. Mais je m'en bats le stack. Je m'en fous. Ze vokali ngu intimide manamshe bani manamsho hae. Ya ukaya, ele godoro ya lirenga, ye mru ya lolani mrumme. Gena droit ya renge godoro shihatu shiwangazija. E kamru halola mrumshe, godoro yola mrumshe, tele yoya mrumshe, kanape yoya mrumshe, shem jomba woy, badala wadunge manamsho hatu. Hashari, na tambu, wende hata wafanya masahiri, na nyigangi, manamsho hatu wende hata kaudola wa uvundo, désolé le kalima. E kasambeli nukamna mjwangu, jorongwaba nukamjo ishia. Hakaudola wa uvundo, na damu haruma ye wazi hamasahiri na nyigangi ye mjomba waine fami inu wadunge manamsho ya umreda nayi finalma ye mrumebo ya mfungua manamsho hatu hatrawa hakashikoni hala washikoni hende laboratoire wasiabo wabalia gari wende hule manamsho ikaudo ya koukaya manamsho gajaka yabo Dieu merci wende warengele godoro subhanallah na wala hakashikoni da yene mrumme, ye mrumme hamwensiza, ye zingu, godoro, tele, tout ce qu'il faut, wede mrumme hae, hauke mrumme, katsamfotifu, ye mrumme, we imrika ulenji kapan, nyezi mgujomnika umrimle, shade manamsho hae, wakatika manamsho hae, de yakana ye karti bankeri, yedi akaudoni ke manamsho wera siyo, finalement jamu himila hashar, manamsho hatu ajare mani wade, wakatikade ne mrumme hae, gula wa uvundo harmwe hosoni, gula odamu harmwe hosoni, tambu zimhundu haundu kala masahiri. Désolé le kalima, shangari juo ya ukaya, owenye upua masera na majini, na marumba na hizo, winjua hao, désolé, wa maore. Manamshe maore on joue pas avec. E kama ngufanya ugangi njamba pia, de nusu ya mzaji wa 70 ans, de wandu wahe ani, de wandu wahe comportement ya lawia, nzaze le kokola lawia, waude wandu ikao wahe ne comportement yo masahiri, nyigangi, ital, malandi, tout ça. Quand je le dis avec à haute voix. De wandu wako kwa 70. Wao wako ani, wao wamulia nyigangi na masahiri. Manamsho atwarmaze tambu za kaumuru. Ya kaula wadamu, na uvundo, harumezi ungozaha, ya wasonya haroho bina upeu, ye famia he mrume wa mimila hasha. Wakate mrume ya mransi, mrumshe ya urenga godoro, mrumshe ya urenga tele, si wa komori, wangazi jawanzuani wa mali, kamru halola mrumshe, godoro lola mrumshe,
godoro ilo la mrumshe wende unipa godoro ilo la mrumshe gamwanzo wishi yebo sinema yiklanda ishusha mrumshe kanape yo ya mrumshe tele yo ya mrumshe c'est honte sisi wa Komori wanzuani wa Mali nana ya wa Maore nusu hauka wanaume wa Maore karja paro ziona wanaume wa Maore waloluwa ngazi jao owa hensiza ezitlanda ekangwa manao yetele ekangwa manao shaye mjomba woyi mwana mshohahe ikawo woyi mwanadamu wapeu ze vokalingi zobanu gwambo ukaya ganjo huja na we Maore inu ngamwijua hana wentina huba nafasi we Maore yamenase mwana mshohatu yedate mwana mshi ya shishikoni daine mrumahe ye mrume ya mrensi hasibabu intimidation ya he famille ye mrume ya mfunguwe hausikinia ye mrumshe ya bale tele yendezahe ya bale le godoro yendezahe wase yabo wende laboratoire nabo mwana mshaka udo shishikoni wasi yabo wende laboratoire wende warengezi nduzahe mwana mshe banda akashikoni ihondi he famille ya mwanamme akokaya ihondi he mwanamme yakokaya mrume ika obligatoire ola mwanamshohatu yajihubirie baya mrume hamabia ukaya juhautlawe be mwanamshohangu ile méchant kana huba nafasi ola mrumshe hajuha hademenaje harengemba godoro harengemba godoro harengemba tele harengemba izazinru hanyongwa hezahe laboratoire ola mwanamshohahe habalia gari hatsahoma alane mwanamsho yaliyo Dieu merci kaja pase mwanamshe yabo hede harengezinru pia hatlia haruma gari hede zahe mwanamsho horantre heda hundu katina hata abasari zamba uha héberger angulalo haruma mkika yabogaranzo walo Maore wa Komori nana wa Maore wanianjema na roho njema nana nyikao de mlobanu rifanya haina za ufanya risade mwanamshewai yatsohunda godoro ya lale pour la deuxième fois à troisième fois njoka uheza mrubanu ya rongo mumwishe le jilaha sha kana ujivumbua mji aukanga wandu wa mji wa ujauri hamrushonga hede mayeti haundwa ni ajali hasisaja umkomo one banu ye mwana ya lala o haruma mkeka ya hébergewa gejoka oblige ni moniseni na video mtiti nyimlo TikTok haruma 5 minutes ganjo coupe TikTok mwanamsho atulimpara haruma telefoni yo haini mru gamjo ujahunu pia mwishie zambao gewa katoke mwanamsho atwa saharongowa eka saharongowa ganjo dilpatse live Mwenyezi Mungu nanike hatima njema mjomba hamadoi yanzo yado jere mjomba ha c'est vrai mjomba ha oyenjikapa shaha mrumme umanzizo mrumshe umanzizo usubuti udeplace rangu shikoni wende hata laboratoire wende waboye mwanamshe tele na godoro na itlanda hontu atwabo cinema hontu atwabo cinema Mwenyezi Mungu alipone sharisha iyo kejamerite wanaume wa Maore ukwado buhandwa shahao godoro na tele sisi wangazija wanzuani wa mwalisi ujifahari sujo washie si wajwa wa nyumba ribulu andwa shahatu warengeze nyumba si ujwa wa nyumba ribule mrumshe renge nyumba banda ngasi wede mrumshangu mtolaka hangu izo sujwa ujifahari si wanaume wangazija si wanaume wangazija si kardo du shama godoro si kardo du sa kanape si kardo du sa tele. T'as trouvé le courage, un homme calboche comme toi, que tu viens à Chikoni Maoré, de oser de te placer jusqu'à l'abattoir, d'aller prendre un matelas et télé. T'as pas honte? T'as pas honte?
Est-ce que c'est vrai t'es un homme? Est-ce que c'est vrai t'es un homme? Gawenam rumshi. Subhanallah. Ya Latif. Wuyakawati mjomba ha. Wa alaikum salam la reine Victoria. Wuyakawati mjomba ha. Shawewe gwanzo ufanyezo uno masulaha. Da mjomba hao. Halola mwanamshe mgazija. Na nyi mjua kama mjomba hanyu. Yenji kapa. E mwanamshe wei. Hamkubali. We mwanamshe do ulone karti bleu jereo. Udunge mwanamshe wei hata masahiri. Ye mwanamshe ya dola wa uvundo. Ya dola wa uvundo. Na damu. Harume wazi. Izo zonti pia ya ufikiri wandawe. La nifama he mwanamshe. Ya he mwanamme. Hauke mwanamshe ya katranquil. Gaja kaudola wa uvundo. Gaja kaudola wa damu. Gaja kana problemu. Haka tranquili. Mjamu muhimila hashari. Mumbishi ya masahiri. Nanyi gangi. Damu. Uvundo. Gaula wao harume hosoni. Zilazo ntipia. Kamtutaha. Ye mjombaha nye zaida yenaye. Subhanallah. Si tu étais en France, j'aurais parlé. Njokanga mlongo helino. Gena bebolo mayoti. Eka huka Marseille. Joka tulongo zeli ngena bebolo mayoti au cinéma. T'es pas un homme. Vas-y, fais une vidéo. Parce que nous a maore nous si hanyu. Ni kamone nziro hobwa live mdomba ulaba na udeya. Njaba pia. Baba no probleme hanyu diyo. Mruyo vumbo maore. Nitso juanyo si pia ma desenyoshi. Inde probleme mlonyo. Njaba pia. Ngamvumbuwe ma malfaiteur. Il y a des malfaiteurs comoriens, des grands comoriens, il y a des malfaiteurs anjouanais, il y a des malfaiteurs de mohéliens, comme il y a des malfaiteurs de maoré. Mais dès que je parlais en maoré, tu vas voir toutes les calbochis maoré vont venir là d'insulter et d'ouvrir des vidéos bizarres. Honte à vous! Mrumsheye kadorenge watele, mrumshe kadobu hagodoro. Shai shora imidia hinri. Dohaba ribeshi la marahada. Bumana mshohatru. Baada kujahunri hayabo. Wakati wa wahaja. Wakaujaji warengele godoro netele. Haukaika wakawa huparisabo wajohuwa. Haini mgu participe en live. Ranyim le TikTok. Bonjour chaîne libre de Comore. Ranyim le Facebook. Na rifanya hani za ufanya mwanamsho woi rimsaidie ngujohe ya banu na mkera dinyimlo TikTok ganjo kupe live ya hanyu ripare mwanamsho woi ya rongowe haukaya hanambia ngwanzo jwanza ya rongowe baide jo utonga ipusa 100% haini mlulo mayot na haini ulongu Faransa ya msaidie haukaya ngutabiho haebergewa hakanamba tele hakanamba godoro hakanamba iklanda ohaduzahe mrumme wa deplace rangu shikoni wede labatwara wede warenke mwanamshe woi yemba tele nemba godoro nemba ngwe kaudi akaniyo ngutabiho waloma yote joba Mwenyezi Mungu rawa mauro rawa ngazija risaidie mwanamshe woi walongu Faransa wanaume rawanaume rawadzaze rawana wa chandro marara na saide mwanamshe woi gujohe yaba mais avec le respect kana uvuma le dzina laha kana uvumba mjiwa au kangaramula na swa komo Mwenyezi Mungu ni kahatima njema haini mwanamshe adojua inga mwendo wa mafamihin yenga mlolonindo antuke mrumahe yetimesho shade mwanamshe he mrumaha ridiru hambiye wewe ze vokali wakaurongoa ne makalima majiro wakauyamba ze vokali zilobano ya ukanga muhabio na mwabie mwanahani malani njom parsa zodi zwa kahamba maore inumi ujua hanaye hunude atu je vais lui montrer dizo e mwanamshi yake shikoni ya baki shikoni ya kanema shaide mrumahe shikoni mumbambaze shikoni hamasahiri na uwade ya wamjia ya lonuo wa utabif Dieu merci haba sasa so rétablir ouwade ngo bunguzao wo uvundo uzia yedamu ngedona uzia hanyi gangi na masahiri wenji msidiwazi ukatiparufanya live ya mwanamsho maore
yani para yemrumahe mgazija yenda yamlole ya Komori yani para na bia turam emrumahangu na mwanziz nafanya tout ce qu'il faut hede hanulele ya Komori halola mwanamshe mjini hao shaga mabobo turam mwanamshe il va souffrir sifanye live banu mwanamshe mgazija ya lolo ni mwanamke mgazija mwanamke mgazija wa yakalole mwanamshe maur mwanamshe wo hado zimba yemba yohiwa wandodo fikirukaya game 0 wandodo fikirke mwanamshe ola game 0 finalement olade mwanamshe maore yakoye shihunu Faransa de yamfanyi ya masahiri kao hani confirme ya ukanda ye hani confirme atizamba bantu ngamshila unyoti pia tilongwa bana hani confirme baboture mwanamshe tsinamba nafasi. Dieu merci, merci beaucoup ya ma soeur ikangwesheleyo bada tizamba ika oblige ola mwanamme yafungue mwanamshe hauke mwanamshe maora hambie mrumahe hamabeka humfungua gamjobutu ye mwanamshe wakana ukamade hamfungua mwanamshe ola habono yemba irengelea wa unono uja yabonga joka ya heli wangazija kufanya masahiri ngabo wa maura kufanya masahiri shangabo ni sio maura uwe yambudia wimru ni paro na wasul kanauzia n'importe quoi. C'est ça le problème. Nyezi munande ke khatima njema. Ezari tabish, zari dérange. Harma zero zahat. Do upeu, nero hombi, ya he fami, ya he mrumme woi maore woi. Wakaujwa wa deplace. Bade mwanamsha kauye shishikoni. Dene mrumaha. Wamsampanye. Hamawade na nyigangi na masahiri ola mwanamshi ya balo wade waha ya lonu mtabishao ya rengemba tele nemba itlanda nemba godoro ya trawe yenzahe laboratoire dizo ye mwanamme woi ye famahi mwanamme wajiprepare watsahega watsayato malane mwanamshi yaliyo wendo dahoni hula wendo warengetele subhanallah honte à vous wendo warengesha itlanda honte à vous warengezili honte à vous mwanamsha tungu souffre ngutabiho katina mbavanu wa ulala ha ebergewa ngulalo bonsi harma mkeka na botu kakara jonza la magodoro hau ya eberge kaja juhanza ya mlazar magodoro juhanza ni mloi homa yoti mli contact gam mkupe live ya TikTok désolé ni mlo TikTok gam jo ujua mjem suive hunu muishie makalima he mwanamsha kasa timizi gamjo patsa live ya TikTok yabonyi mlo TikTok gamjo jua mje Facebook ele zina nirumia dilo wilo lo yabo turamu lilia komoko gamjo ujua mje hunu mdunge mwishie ye makalima he mwanamsha zetabikade zimunrao haukaya unumsaanda duo ya wanzao yasaidiwa ya hundre mbagodoro ya dolala nana mwanadamu ne fama hemrumahe ikawa mredeze nai nyezi munarpone shari shahu wanadamu wapeu wajua ukawatoa uje valeria mrumshe kamrumshe siwangazija mrumshe dhahabu siwangazija mrumshe fedha siwangazija mrumshe sitara siwangazija mrumshe vao siwangazija mrumshe linu baua siwangazija mrumshe linu fleur siwangazija wanzuani wa mwali mrumshe oyimdzaze mdahoni siwangazija wa mwali wanzuani mrumshe yo washi wa nyumba siwangazija wanzuani wa mwali mrumshe yo uhuli wa gari siwangazija wanzuani wa mwali mrumshe yo ufanyi wa pia shabo sinema maore bwana hamadawe goroho udeplace harma mji ya mrumshi ya kashikoni ya trawaiho hasibabude zebi mumrendao yenda laboratoire mkaujuha mwede hata laboratoire mwede marenke godoro. Oui mon petit frère Hachim, mwede hata laboratoire mwede marenke godoro la mrumshe ya kaulala mwede marenke tele ya mrumshe ya kawangalia mwede maranke hiri ya mrumshe kao hakaukansi mwede maranke itlanda
shamrumshe ikao ya kaulala. Subhanallah, honte à vous. Honte à vous. C'est pas à nous les grandes Comorées et les enjonnés moiliens. Si washi yamrumshe nyongo nzana dezatu. Si huli yamrumshe gari limanti zana dezatu. Si ufanya yamrumshe zinji limanti zana dezatu. Ala fitla dana godorobo kalibo shila shonga. Huoze ulawela ngushikoni mayoti. Wendi hata laboratoire. Warenge. Walibohe mrumshe ya lolani mjomba hani. Subhanallah. Nimlo Facebook. Namkera doda ukana baraka mettez kweli mteze GM parce que mjoka ya de ma bibi qui sont là, ils sont en train de signaler. Vanu zomino nkohada et waji santo vise ne wacha mfu. Wao oso do signaler. Merci Nizari Mlagonzi. Nyezi mgunanike khatima jema, yani nike mwiso mwema. Ni wana swatu mdo juango mekado mwarengao be mwana mshewenga mwambie yoni tena ngutabiho ngusufre ngulalo hobonti gamjon samihi gejoka obligé ni klebna vidom tititsu au Facebook wahem namana obanikao de yala wo mkeka. Ça va montre aux gens nimlo mayoti wangazija wanzwani wa malibato wa maore mfanye tout pour tout. E mwana mshwatu ya saidi wa mbagodoro ya dolala. Nana nyimlo unu Faransa rifanyani za ufanye mwana mshwatu ya saidi wa mbagodoro ya dolala. Nana mbahindu wa hula haukaya ndizo. Zinde jotsonga saidi lane. Ikari himiliana 100% avec le cœur. Oui, c'est pas tous les hommes. Oui, je sais ma soeur Fafa. Nyezi mgunarniki khatima njema. Yarnike musomema. Yahuana da muapeu. C'est pas à tous les hommes maorés. Les hommes maorés, c'est les hommes vraiment sages. Ika wohanza mrumshe kongo manza. Jo wandwa shwa maore kangwanza wandwa umewo wanza. Longue vie à eux. Tisa wanamzazi wa 70 ans. Ya lolo ya ranti wanemzuani mgazija. Ya juhamu ya tuanza yaone mgazija hao mzuani. Désolé. Vanukati kuba mzazi wa 70 ans. Mimi de chiffres za shahahe. Mimi dezenkaba kovanda heno akatoko hanza yondea yaboga mjukaya ye roho ya mzazi 70 ans ye de roho ya faminu wakau déplacement mji na mji wende hata wende warenge godoro na tele. Subhanallah, na ikanda shamrumshe yanikiwa hau yarenga wasia bonde wa mbohe. Subhanallah, Mwenyezi Mungu anapone shari shana da Muhammad wao. Nyimlo TikTok gamkupe live nje mdunge Facebook ye Facebook ya hangu de l'edzina lui abo TikTok Turam Lilia Komoko. Turam Lilia Komoko. Gamjo jokanga mkupe hiyo ripare madam shohat wabu hewana damu waroho njema mle humayoti rawanzuani raongazijara wa mali. Halewa inshallah. Merci beaucoup Amada Ilham. Madam shatu gujorongowa jerunro wanadamu walohu nufaransa nana walo mayot wamsaidi ya hundo mbabani ya do ani ya hundo mbabani ya solala ye emana lale malani kaudi ya ebergewa ngulalo harmam keka yoti foti ya hemla eberge yemlo yam eberge jonza ukaya yam lazarma godoro shakaliti Mwenyezi Mungu ahifadhi mwana mshahat wanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajalie heri na baraka. Merci beaucoup Oumoul Anne. Déjà, t'inquiète pas, on va le faire. Longue vie à vous. Haukayandizo. Le manadamu horongo wa wabuhe manadamu. Manzaro honku na ubinadamu. Yabe garfanya ukade manam shahat. Watukufu gamkupe live ya TikTok. Gamjodunga Facebook. Mwishie makalima ya manam shahat. Mwenyezi Mungu ujomnika rohonku na usubirifu. Yapue yarile hule. Nuanadamu wa peu. Yarila hule nuanadamu wa peu. Watso je valeur ya mrumshe ya ukamrumshe linu fleur mrumshe batlaka mrumshe nyumba mrumashia mrumshe mrumfanya matamani ya gari mrumshe mrumfumula kanape mrumshe mrumfanya tout ce qu'il faut. Shawajuha ye famia he mrumme wanua maore wa shikoni ye mrumshe yake shikoni ya déplacer yende hata ya kawe yende laboratoire
bade mrume hama bia juha uklawe ujihubiri be famia hangu kwa mamesho ya juhe yenzahe laboratoire wasiyabuwa balegal wade wambwe hetele wambwe sheiklanda waikana uzia valaba ne m'appelle pas n'importe quoi. N'importe quoi. Gam coupé. Oui, gam suivez TikTok, vous pouvez venir sur Facebook parce que TikTok c'est de nouveau. Pour moi, TikTok ou ni numéro seulement ou alors ma favorite ma élève zangu Facebook au kanga mihuni depuis trop longtemps. Raha TikTok jakau existe. Ya bwando le ma favorable. Yo wanzo ya dunge suite ngujonji ya Facebook. Simpaka mlu ya abonné yani abonné au kanga mina 5000 abonnés Facebook yabo deja yo ija yani sina page yo jokanza kujo suivre hunu rotimize mwana mshatwa rongowa galjoldi rejei TikTok au ka TikTok kwa na uja wake ma Pourquoi? À quoi? Désolé parce qu'il a appelé nous. Comment est-ce moi dire? Nyezim gunarnike khatima jema. Nyezim garnike musomema. Nyezim garjali herna baraka. Wanada mwanwa dojue valoria mrumshe haukaya wa upe watu so upe watu pia. Attends, je vais aller boire un peu amna no mbamaji parce que gam joie. Désolé, ça va me match, désolé. Dieu merci de sécher l'air. Si vous avez tout mon WhatsApp, le match. Nyezim gunane ke khatima jema, nyezim garni ke musomema. Wanada mwado lojo kaya mrumshe, kado bo kanape mrumshe kado renge Whitelanda. Shawaji déplace, cha Dieu merci. Ben de mwanam shohatu, kajatso ulowa, yangamiziwa, yaredwa nai kajahundria yabo she wanada mwana wa déplacer rangu shikoni hata honda laboratoire non ti njano image parce que c'est chez la kawala tifungu wa déplace wende hata laboratoire na bo ukashikoni e manam shaka shikoni hakautla wa yende laboratoire hero hombi ne masahir ne nyize nyigang wende hata wamfanya nyigangi atakaudula wadamu na uvundo harume hoson yewaz emanam shaka wenda laboratoire ya balemba tele ya balemba godoro ya bale haina mbando ya kanio yende zahe wamdungi hata laboratoire wende wamrengetele Dieu merci manam shika jaka yabo shika haka yabo sur wajuka wa muwa abo juka wa mrende nai she manam shika jaka yabo heda hundo tele irengwa emba godoro irengwa emba itlanda irengwa honte à vous. Pour la deuxième fois, troisième fois, depuis que j'ai commencé les lives, ni para omru haumru ya nzo ya participer, ya onese zetambu, nezamhundra, nyezi mungu, ya jale wabu hewa nadamu waloma yoti, wamsaidi mbagodoro, walomu nufaransa, wamsaidi mbango ya uvaya, wamsaidi mbagodoro, hohanza robbal alamin. Gari mpara ho, manam shohatu, désolé, quand mon sonne na vidéo mana yalala, ikao halala mam keka. Oide mnamwana, oide bahani yalala o. Olewa, halala mam keka. Jadjuan semana da muloba ni yaonehe, halala mam keka. Nezi mujur jalia hirna baraka. Oui, kwa jamwana, gamjweke kadanza wa mwone, yabojoka wa muwa, warenge zingu. She manam sheka jaka yabu. Wajiran sanye hata wajua,
umalane mwanamshe yakaya shabanu ngabona damu wapeo kana ujajero de details zinjiri zijuao shanga bwana damu wa jihansi ya fitna na upeo eya kaujua malane mwanamshe yaliondo n'importe quoi. Salam alaikum. Rongwa quoi, salam alaikum. Alaikum salam. Ma soeur ngamian live Facebook ngamian ma 110 personnes na damu jana na mbahindu gwa udungao ili hawonesa setanguza hao no msanda wa bango utsaho no banu ikaudo ulalao nana izwe kao warendwa ne makufuru warendwa ngojuja ujeleza muhtasar sha utijivumbue zina utivumbue ya duniani watsikusibia na mnawana mtiti wa mahamili chatiroha tsisima la hamo petite Marangu masori marangu s'il vous plaît nous on est dans mumli abona imarangu bage na mkena dunyo dans mumle Facebook s'il vous plaît ga signaler au haku na mettez écœur ou le mal il y a problème du comme tabishane comme partager mettez écœur si rentre TikTok ou tijahunu ou les mettez écœur ga signaler wa on ga bege wa 100%. Vas-y, endelea, Andis. Salamu alaikum. Mimi mkazijamia nyu tukasilolo ni mtume wa shikoni wa jamaza wansimbia makupuru wandi hata ni familia zindu za silazimu wanuwe hawazi wanimeni Wahuwe hawazi je detaye wahuwaje waniwe hawazi wanda wafanya shindu za silazimu hawazi ya hangu yuwolo ngere hawa fundo na damu Tende tijua sitawa sijatede kufanya malalao tende sijatede songeza nduza hangu tishikupetiteri tijasachiri nyumba wandungi ya hunu acha wanivunzie nyumba wanibuhe ligodoro wanibuhe frigo wanibuhe zindu pia wandishi atude senguwa za hangu ne mwana nganlalo hama chirani nganlalo ponsi ngantabio na mwana mpiti na chuta kila mtu istilamu bungo la ifuni akaria nsedie nihondo nono ndisamande ndinazira nihondo nono nihondo na makazi nilale damina mnamwana mpiti nilona hui mwana wa mahamili ye mwanadamu ya kaujua ya deplace hata huja laboratoire ulio ya jia hutsimbie zembizo oye mruhingi Moyu mwana ya zala ni mwana mshahi mduma hangu akwe hakodesiwa ni wangazi chawanya angura la dago moja rawanawashira wanaume ndio wakodisemiso hiyo hata nitarisiwe mahala niliyo nijeni poezi ndo hizi ebanu waka ya hukashikoni ihondi waka uyeshidene mruma hao hudeplace huwaswili laboratoire hurenge ezinrikao za humerite za kimrumshe hujazaho wakaujuwai ho uliyo hasibabu hindu yewai wandu hindu timpaka uvumbo wandu eske wanu wandu wakaujo malani kaudo wakawapara wambie wanu wandu lola kuru wazimamina wanda wakobelele fitina hilo wade wambewa wasaya wambelehe yezi habari za hadisa hemrumi wadingane na mabanti wajiwa nivelehe nyumba ngela hao jaka imarangu doambi ya ukabanu gamina vokali nazishia za wandu walogunu Faransa imarangu maseur za wandu walogunu Faransa mana mshuanerea zo wanzu wa defande wandu hamada yemru yeda laboratoire yakashikone na laboratoire eya jo ujuano malani kaudu yali wetsotsu kamgazi jawapeu gamjo utsonga jer donose baiza makalboshi ya madzina ikaw manamsha wetishia voyanituniyazo vanu ika avec le respect nsu wa denose mlada ukagaje semaiti mana plenti napoganyi na wanadamu mlobwa zima yabo walhima hafitina ole ya ukakonyo nzima wangazi jamanzane mbenzane shamu miliana hashari e mwanamshe wa imumeme ada ndo jamu hana ukaya gajo fanya plenti n'importe quoi na moze mfanya nguo za kibatani gamje donose mnafani wa batani wanyuwa no fitina wanyuwa mahimili ya mwanamshe madani na mnaje mwanamshe ya kaujulano malani kaudu yaliyo
itsoti wangazija mlo wazima hamlo majirani wa hamjo malani kaudo walio ye kama intimide mumfanya montre geste ganjo vumbo madzina hanyu mzima hamzima gamjo vumbo nyinyi fami mlo kunu France au kaga mjo kaje je perds à personne nguke France ngwazo hani ya mwanae ulo mayote kaga jaja subutienda fitini n'importe quoi nambewa nano hanyu nambe zanyo za hanyu baba ni kabidi mkokonyo nzima mwanzane Kija kabidi mke mayote mwone manamshi ya nandanayi ya tawa ya jarma mnamji ya mahari ya famahe mrumme wa mtaha wa wasuliho wa jua jenyumba wandu ikaungwa ushikoni yendelea maseur Wanda dunga ula ikuni na kota mpare mnisedie ni hunda maye nende na prete ni hunda na maye nso hunda mpake doroni roho konsinga la umina mana na nsiabari di hamanda yuni Madame Shahat hajohan zababuhe wa Komor walo Mayotte walo hunu Faransa rimsaidie yatsohunda mbagodoro ya lali yodi amando rimsaidie yatsohunda mbagodoro ya lali rimsaidie fafanyishe taratibu na namna ile Madame Shahat yende ya fanye ya hunda unono olewa ya hunda unono Zaïm Hoda, s'il vous plaît, arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Et quand tu as ou tu fais des commentaires bizarres. Haini mria wana ya Jafaransa. La plupart ya hawa kamayoti. Waono tambu na mashaka. Shawa wasuli hunu manga. C'est pas une question ya tsoka wa César. Ya tsoka wa César. Ya tawa César Isabelle. Kana ujua ya lutte. Kana ujua ya wana. Wangawa kamayoti. Wasufre. Watabi. E mwana mshato hano ya ukaya. Vomie ya tsahenamna ya hunda ed ya jauvuka raere mwana kena utsonga ukaya bada mduna sharma tambu guye sharma mashaka ya bombu kutojo jua César wanga wala hunu manga watabi hao na wadailia na watasha solution na shemeza wakaula mama pubed na utsarma mapubed wasaidi wao wasihi daiki wajumwa shawasihi wende warengezi nruwende zao zibaki abasa ye mwanza roho ya msaidie ye utona roho ye problemu ya hai ye mwanza imani ya msaidie ye utonza msaidie ye problemu ya hai shanga sibano hauhimiliana hanjema nga sibano ufanya tu pour tout ili lihimile Madame Shahat roalo Mayotte roalo La Réunion nani walo hunu Faransa wanga na wanga wa insharma desert wa soufre walo Egypte walo Maroc waona roho zinjizalawa na wakingia ne waji watsahe maisha ekamduke na solution nafanye yamsaidie yotso na solution na ferme sa gueule désolé ngabwana dam asoti Madame Shanguzaimu désolé helina rongo ka ou déranger parce que l'habitude et katseda tatsi jokaya silongo wanai mujo tsasama yedelia Madame Shango kagona makalma onjeza wenjeza njo kupe telefoni ya ye mwanamme woi ashidia umenase haparo hamba ukangu johuwa ngujohure danai anaambia kaya yeye akataka sawa zinda anaambia ngani msauhairi ya hangi maurevani nijelewe zindi za hawe na nangi na drani rutihindu na nangi zanpaya na utanahe Abo hairi yangu na tosa vundi shirbo dan mengele meisa yangu kafasi hatanda ngoltondao watukufu ye mwanamme hammenase ye mwanamsho wa hemrume yani ani weide emrume mwanamsho ide mjomba wa he ile kalboshi mwanamme maori weida ndakajaza ya dena mjomba hao ye hajuzade na eje wamduge hama sahiri na nyigangi wamenye hosoni idola wa uvundo na damu ye hajuza ya je waduma bia ya ukaya vehale godoro ne tele sinon on va te montrer Mayotte ngari juhanawe henu wanzu ya msaidie na nanti chambre privé yo utso ami na nanti chambre privé
njojua nitowa nimero ya hai yabo njojua nitowa nimero ya hai yabo shaga mjua wa Mkomori waloma yote gamjona ntisha mprive nimlo hune ntisha mprive gamrudi nitowa nimero ya hangu ya nimero ya hangu 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 njojua ntoa nimero ya hahe shanga jua wa Mkomori yo hajojua ya Mpare yanze ya Mtunde yanze ya jue mji hau Makalibosh watoneka mwana msholo mmade usufre wanze wa Mpare wende Burundi wanze wa Mpare wende walauze hau kama nadamu la priparia wenji wao kwa tujenda hani mdugu jopara ya nimero ya Turam gejo mkinishia wandu njo wanika confiance wanambia mprive ni wanike nimero ya hema na mshi wao wandu special rijo hadis rinikane confiance ni wanike nimero ya hema na mshi Mwenyezi Mungu narnike khatima njema Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema haukaya manamshe woi bien asia Marie et manamshe woi hema kalima ya intimidation ne makalima kiuji no peu harmeza kambishi hausonimwa le kalboshila mwanamme woi yompala yom intimide ya ukaya ngujoma yote hanae ya waka mwensa ukanga njohuwa yewe hajoza ya je manamshe yangamizwe maesha hanyiga gida masahiri ya ulowa ye hosoni ya tongola wa uvundo na damu ye hajosani hajoza ya je ye hajorifije shagodoro godoro na iklanda na tele iyo hari mrugwa mukaya rejeze lotigari iyo tinyumba shagodoro la mruyalala mrugu deplace la ngushikoni yedi alirenge la batwara yedi alirenge godoro la mrumshe yalo la limjomba hanyu vraiment honte à vous ma soeur coupez téléphone merci honte à vous Nyezi munalpone sharishahan 07 merci beaucoup Assoumani Asmin 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 namtulia numéro s'il vous plaît kuinga mimnonom libabeja nalkiwa nadamu au humiliana hanjema nalkiwa nadamu au shangirana hanjema nalkiwa nadamu au ani wawankurajiana s'il vous plaît likiwa nadamu au humiliana ba vrema uhoza buyaka weiti mrumshia hunda marafa ya nyumba weiti mrumshia hunda marafa ya magari shahari kujazado na mjomba tu hajuza ya je na nyimu mangamiza mumenye la maisha mumenye le hosoni ya Latif vous êtes comment shamarafa ya godoro na tele sikana tele mimi Turam ya 1 mètre quelque tini kama namshe kao ya kanamana ya tsukana tele hunu Faransa ntsoirenga si déplace c'est des timnika kutsina maya gamina tele tsainu renga bo wana hangwa jo santé à l'aise mimira ha njalo la woni manzawa soni ya ukaya gamjo ndwa jina Dieu merci gamina tsainu ndwa jina gamina tsainu oui Sodrata Godjonan champ privé je vais te donner le numéro en privé Godjonan champ privé je vais te donner mon numéro en privé Mwenyezi Mungu narnike khatima njema Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema Boya kamara ya mrumshe godoro lo mrungu boha honte à vous la famille fantôme Mungu bahati bada karjasite madzina hanyu Banda wa mjine fami haukaya usoni mwangu izo kazifanyishi Mitsiji usite dzina la mndu Mitsiji usite mji wa mndu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema Mwenyezi Mungu narnike kheri na baraka Yekale utisite shikoni
pasoga mjue ukaya la prepare wenji kwa na utsonjwa le kalibo shilinu jeka hulangazi jaharima mjua kingazi ja unzuani mwanadamu hajo julani sha marafa ya mrumshe godoro si wangazi jarizo ya kama marafa ya mrumshe iyo nyumba marafa ya mrumshe logari marafa ya mrumshe yo arudise de terre shagodoro yo ti marafa. Wa alaikum salam Abdou Fatima. Godoro yo ti marafa, yiklada yo ti marafa, kanape yo ti marafa. Sha fami hamada nyim deplacer nangu shikoni mwende hata laboratoire wabuhe mafitina ya wangazija wanawashi ye mwanyanyao ya nshihar matambu shikoni ya trawe yende laboratoire wende wadobe hafitina shikoni ukaya na mje bange malani kadha. Vous avez eu la chance madame jwa katura mkado denoso wangu madzina shajo kanyi fami haunyi wanawasha mlo mayot maka ukansi mfitine mwana mshamadani ye fami fantomu ya hemru maha hemtolak wa maore wasaihu wajwa mrangetele na godoro bahari kajazadene mwana hao ye hajo zadene mwana hanyuje nabo mumuwa mumfanya masahil mumfanya nyigangi mumangamiza gudongola wa uvundo harmwe sex gudongola wa damu harmwe sex hapo hajo zayaje hajo zayaje kajajo paro josaya c'est impossible. Haukaya mruza ya sadeka mruge mnono shamjomba hanyu alole mwana mshe mumsibe nai mumrende nai mdiwa zaka mjomba hanyu ye enjikapa ye mrumshe wa hamrenge hamanza hamanziza shabadanga mwanzao mjomba hanyu ya bakia sufre mumenye lendola ye mwana mshe ya juhe ya kawoho mjini hoikaudu muhimila hashari yende laboratoire wende wabuhe wanaume au wanawashe wangazija wende wapare famia hema na mme ishikoni kana mje laboratoire de mwana mshaguye shimana kadha. Subhanallah subhanallah ya latif Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yode mana rombao haina mwanadamu ulovanu risaidie mwana mshawai ye manam shewe ya hundre mbaba hanu ya lale ya hundre ani rihundre namna ya hundre mapesa ya fanye malala wakati kao hamenyowe maisha yihosoni gele wa uvundo gele wa udamu inde fami ya hemru mme yena mnaji watu jo udhani kandanyi gamjo kupele va TikTok haini mruanzo ya pare parce que TikTok quoi tu tapote je coupe le live sur TikTok j'ai pas besoin de rester TikTok heni mrujoka na besoin gujodo dunga haunga jo diffuser après au quand je passe à tapotage et là ani désolé au cas ya tsifungu et tsumuleo sina ushile na deuxième sujet et deuxième sujet ni sujet la ka bidijeri yambe juzi karja yamba bidijeri yambe leo ngamtsa samaha au quand sina ushile na sujet abili he sujet mwana mshatwoi ngam couper live via TikTok. J'ai pas envie, vous pouvez partir parce que je suis là comme tout tapote. Je préfère découper. Nerengeze appel. Sinon, nam tapote. Gam jolan c'est live via TikTok. Alors quand vous êtes là comme vraiment, vous avez des ongles vraiment fantômes. Gam onenzuro fanya jao. Quand tu fais comme ça, ça protège le live. Mais vous êtes là avec les ongles vraiment fantômes. Gamonenzi no mandwa lona maungu gamonenzi no tapote yabo gamjo couper live. Oui Marumo ganjo ou bloqué, OK ganjo ou bloqué n'importe quoi ganjo ou bloqué. Mwenyezi Mungu na hifadhi mwana mshwatu woi Mwenyezi Mungu ajaliwa na shwatu wa doju wanadamu ikao do walolao Mwenyezi Mungu ado muhifadhi na wanadamu wapeu ya Latif
mwishia wakati la kupi ye live ya TikTok rikaura seve ema kalima hema na mshahat ranguhu nu Facebook yaonesa zetabikade zimunrao upande wa uwade wa ulawadamu na uvundo harme hosoni hauhimiliwa hashari na nyigangi na masahiri hausonimwa ye famia hemru mae ya nshitambu shikoni ihomayot ya tlawo yende laboratoire wa mnunge wanda laboratoire wende wa mbohe embagodoro nembatele nembaitlanda nuanazir honte à vous si wangazija wanzwani wa mali iyo titobia ya hatu mrumshe yo washi wa nyumba hantiziwa mrumshe yo hantizwa magari mrumshe yo hantizwa marafa msi abo mkaude place rangu shikoni mwende marenge tele na godoro romba Mwenyezi Mungu inshallah ni wanadamu ikaudo maridunga makaudunge live haroho za iman na mpare ye nimero ya hangu nyimloma yoti gamjomnikani ya nimero ya mwanamshi mumsaidie mbaba hanu wa utsolala mbagodoro mumsaidie mbagodoro ya dolala nyimlongu nu Faransa rimsaidie mwanamshi ya tsohunda bataratibu ya mnaria liende ya trete o wadekawo de alonuo wa uvundo na damu ikaungu jihisi ukefa miahema na mme wa muhimila hashar wa mangamize maesh hata kajaza ya dena mjomba hao yode mana joma bia nikanyimlo TikTok nana nyimlo Facebook na rifanya niza ufanya bamono yetambu ilone mwana mshahat ikawa usufre utabiho Mwenyezi Mungu ya muhifadhi Mwenyezi Mungu ya mprotege ho hanzahi Rabbil Alamin. Merci beaucoup Pepe Habib. Mwenyezi Mungu ajali haini mwanadamu uishio na haini mwanadamu loman eroho yimnje yimnike uaminifu na ubinadamu risaide mwana mshewoi yende ya hundra unono yatahe mafundi wa mzunguwe yatahe mafundi wa mfanyadalao ho hanzahi Rabbil Alamin. Nana godoro ya dolala haukaya eberge wangulalo harma mkeka simone sane video ye mwana ikawe bano mwana heyalala banda ye famia hemrumme wa deplace wende hata laboratoire wende warengetele na Itlanda ikawo ye mwana mshewei hazihundu hemrumme njahudua za mwana mapepe Mwenyezi Mungu narjane herna baraka Mwenyezi Mungu alipone sharshona da mwapeu ni wandu ikawa nyimlo TikTok au kaga joba kimbabi TikTok heni mruju kwanza nipare na nifanye message en privé banga mbaki quelques secondes quelques minutes TikTok gamjo coupe wa Mwenyezi Mungu ajolja herna baraka we mwenye sujet ya bili ya kabidi riambe juzi riambe leo désolé karna ujwari kaze sujet ya ho leo he sujet mwana mshohat Mwenyezi Mungu ya jomvukisha insha Allah Mwenyezi Mungu alipone sharsha huwa wanaume wako urenga godoro wako urenga tele yoti tobe ya hatu si wanaume wa Komor wangazija wanzuani wa Mali nana nusuwa maore yoti tobe ya hao rijuanzani manadamu ulona roho ulona iman risade mwanamshewoi zetabu ikao dialonizo nano wade ikao dialonuo ya puliwa ni hati zaide ene mrumewoi ya puliwa wade wa usisadamu na uvundo wa Mwenyezi Mungu ajomu hifadhu insha Allah ho hanzahi Rabbil Alamin hata mpaka dayabo boom longue vie à vous zibaki haini mwanadamu nyimloma yote nana nyimlo nu Faransa nana nyimlo la Réunion recontacte yane ile mwanam shohat yasaidiwa ya hundo mbabanu baulala ye mwana ya lale yeye ya lale ya hundo ende abutu au kaga mjoka wade mziro wa mrula wadamu na uvundo harime sexy ikawa madoktori kwa tuo na sababu kwa tuo na chatonga yoti longo nyangu. Merci beaucoup allergique yoti longo nyangu wadokana baraka na wanadamu ushangiliana uhimiliana banga mjoka nga wanadamu wenji
ngwa medazini ngwa joure ma non ça te concerne pas subhanallah. Garomba Mwenyezi Mungu haini mwanadamu mwishe mwanamshwakuzu ya jeleza nani zo ya hamba ya ukaya hola wa shikoni yende laboratoire ya tao handu za hemrumme dada wa muhimili ya hashar mva wahe sante ya hahe nana ya kupli ya hao ne mwana hao wasia babu hawangazija wapara ye famia wapara wa mwanamme woi ye famia hemrumme wasia wa deplasa laboratoire wende wabwe mwanamsheshe iklanda netele ne godoro wende zao subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomema boya kaika ubidir kiwanwa hanzana ukana mwaujisa masol za imhodar tarezo bo Mwenyezi Mungu ya jailia mwanamshahatu ya lonamuo wala wa shikoni wakaonda laboratoire wenda watu mparisa habo warengezi ndusheka wakawa mparisa habo wajoka pre wa msakrifie wa muwe sha Mwenyezi Mungu wa muhifadhi kajaka habo. Mwenyezi Mungu jomjalia heri na baraka rikona damu hanzana na ubenzana nana mwenye Yesu je yakabidi njeni ya bebanu gam je suis tellement désolé bada njeyamba juzi njeyamba leo gam njeyamba prochaine fois 3e jour inshallah kwa Mwenyezi Mungu ajijala na damu ikadwa lovanu risade mwanamshatu kamgwa benzi boom. Longue vie à vous nana nywana damu ikao mlovanu na manzi en privé mpare gam to deuxième numéro 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 gejoenda ate mwanam shahat walo mayot wao gejoka obligé walo sur place ni wanike numéro ili wende wamwone face à face waone mwanam shahat wamsaidie bagodori ya ulala na namba vahanu inshallah ya dola zemana ya tutomla zaharma mkeka. Mwenyezi Mungu yanike wanadamu wanji iman liko wanadamu hanzana na ubenzana inshallah boom.